igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo bongeye kugaba ibitero bikomeye mu misozi y'Iminembwe bakoresheje indege za Sukhoi 25 guhera ku munsi w'ejo, aho ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC bagaragaza yuko impamvu bari kugaba ibitero bikomeye ku ruhande rw'umutwe wa 23 ari ugukura mu birindiro byose uyu mutwe uherereyemo. Ibi bisa naho ari icyaha gikomeye cyane ku ruhande rw'abari kuvuga yuko uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC bakomeje kongera ingufu zidasanzwe mu mirwano ikomeye, bakomeje kugerageza kugaragaza yuko bashaka gutangamo ukuboko gukomeye cyangwa se imbagara nyinshi zitandukanye. Ibi biragaragara mu mirwano idasanzwe bivuga yuko yabereye mu gace kitwa ahitwa Buhindi hafi neza n'imisozi yegereye Marindi ku muhanda Route Nationale 334 uhereye ku munsi w'ejo, aho bivuga yuko ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC ndetse kandi n'igisirikare cy'u Burundi bakomeje no kohereza imisada y'abasirikare hafi neza n'ikibaya cya Ruzizi. Amakuru akavuga yuko kino kibaya cya Ruzizi rero hashobora kwagiye no kubera imirwano ikomeye ishobora gusakiranya uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC kandi n'uruhande rw'umutwe wa 23. Ni mu gihe kandi igisirikare cy'u Burundi FDN ndetse kandi n'abandi basirikare bafatanyije na guverinoma y'igihugu cy'u Burundi bo bakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka mu rwego rwo kubira imirwano ku ruhande rw'umutwe wa 23, nubwo biri gukorwa n'uruhande rw'umutwe wa 23 bavuga yuko bari gucunga umutekano y'ibice baherereyemo, ariko nanone birasa naho urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC barwimuriye mu kirere nyuma yuko cyane gukora advance mu bice byinshi bitandukanye cyangwa se kurwana ku butaka babona ko nta musaruro biri gutanga 100%. Niyo mpamvu biri kuvuga yuko Sukhoi 25 indege ziri mu bwoko bwa drone CH4 Mayinazi n'izindi zitandukanye ziri mu bwoko bwa kamikaze zazanywe ku mirongo y'embere ku rugamba. Ibi bigize isura nshya ndetse kandi biteye n'ubwoba bukomeye cyane ibiri kugenda bibera ku mirongo y'embere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe wavuye mu Rwanda muri 1994 ugabanyira ku butaka bwa Kongo usize ukoje jenoside uri ku butaka bwa Kongo, nawo ukomeje gutera abaturage batuye ahitwa za Tongo muri Rushuru, aho abenshi bakomeje kubahora uko bavutse ndetse kandi bakabahora yuko ngo imwe muri iyo miryango ifite abana bagiye mu ruhande rw'umutwe wa M23. Ibi bigaragaza yuko umutwe wa FDLR ukomeje kugenda ugaragaza yuko nubwo leta ya Kinshasa yavuze yuko izawusenya, ariko nanone ufite icyo wishingikirijeho ndetse kandi bigaragara mu ngufu iri kugenda igaragaza cyane bashyira mu guhohotera cyangwa se kubabaza abaturage babahora ubusa bashingiye ku miterere yabo cyangwa se uduce bavukamo ukurikije uburyo ki situation ihagaze. Ibi si biri kuba muri Rushuru gusa, ahubwo na Kazinga FDLR ikomeje kuvugaho ubwicanyi bukomeye cyane. Ibi bigaragaza isura n'ubundi leta y'igihugu cy'u Rwanda yagiye igaragaza yuko umutwe wa FDLR wagiye ukora ibikorwa by'ubwicanyi ku butaka bwa Kongo, ariko nanone bikirengezwa na guverinoma ya Kinshasa nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Amakuru dufite nuko ahitwa Kazinga ku itariki ya 4 kugeza ku itariki ya 6 hari hateguwe operation idasanzwe ya FDLR ifatanyije n'abasirikare ba Kinshasa ndetse kandi n'abawazarendo kujya guhohotera abaturage batuye mu midugudu iri hafi na za Kazinga mu byerekezo biri muri teritwari ya Masisi mu byerekezo bigana za Murambi, Ngungu n'ahandi hatandukanye. Ibi bisa n'ubundi nko gutegura umugambi ukomeye cyane wa jenoside nk'uko bayikoze mu mwaka wa 1994 ndetse kandi aya ni amakuru dufite ibimenyetso 100% ndetse kandi wanasura ibinyamakuru byinshi bitandukanye cyane byandika bitabagomera kuri leta ya Kinshasa bikomeje kuvuga yuko FDLR ikomeje gukaza imbaraga, nubwo leta ya Kinshasa yavuze yuko izasenya umutwe wa FDLR. Sinshaka ko dutinda kuri FDLR gusa, ahubwo ndagira ngo twinjire neza ndani ya ndani ku mirongo y'embere ku rugamba, aho ibintu byongeye kuzambanetse kandi aho ibintu byongeye gukomera cyane ku mirongo y'embere ku rugamba. Amakuru ya nyayo ari kuvugwa cyane ni imirwano biri kuvugwa yuko yabereye ahitwa za Buhindi hafi neza kiyaga cya Tanganyika hafi n'imisozi yegereye za Marindi, ubwo birumvikana yuko ari muri Fizi mu byerekezo bigana ahitwa za Baraka. Imirwano yaje gusakiranya uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB, aho bagabye igitero gikomeye kuri Twirwaneho Buhindi. Igitero cya kigamije kwirukana Twirwaneho mu bice byose iherereyemo byo muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu misozi yegere hafi n'ikiyaga cya Tanganyika, kuko bivuga yuko FARDC yari imaze iminsi ifite ikibazo gikomeye cyo kwibaza uburyo izajya ikomeza kohereza abasirikare bari kuva hariya za Kamombo, abari kuva za bice byinshi bitandukanye berekezwa muri iriya misozi, ndetse kandi n'abandi basirikare bakomeza kugenda bakurwa ahitwa za Bururi n'ahandi hatandukanye.
Amakuru yizewe neza 100% rero ni igitero cyari cyateguwe bikomeye na leta y'igihugu cy'u Burundi, ariko nanone bikavuga yuko ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi, leta ya Kinshasa by'umwihariko nk'ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC n'abafatanyabikorwa babo bo ubwabo bifitemo abagambanyi. Uko urugamba bari baruteguye biravuga yuko basanze MLDP twirwaneho na mama 23 basa naho biteguye bikomeye cyane urugamba rukomeye, kuko bivuga yuko uru rugamba uko FARDC yumvaga iri butsinde, kuko yari yamaze kudeployinga imbunda ziremereye ziganjemo ama BM21, BM12, intwaro zose ziri mu bwoko bwa machine gun, dore ko bivuga yuko intwaro ziri mu bwoko bwa Kateushi n'izindi zitandukanye arizo zazanywe ku mirongo y'imiri ku rugamba rwatana n'icyama cya mama 23 na MLDP twirwaneho. Ni imiripuko ikomeye, humvikanye ibiturika, humvikanye amabombe adasanzwe, amabombe karabutaka, amabombe karundura, aho bivuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cya MLDP twirwaneho bari kuraga ikompora rimwe, uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB na FARDC bagahita bava muri position baherereyemo cyangwa se bakisanza. Bitandukanye nuko ba platoon commanders ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC bari bateguye urugamba, ubona yuko ari urugamba rwabaye amagasanetse kandi urugamba rwaje gukomera cyane, bihuzwa neza n'ibyabereye ku musozi witwa Nyabantu ku munsi w'ejo ahitwa Zanzibira, aho bivuga yuko ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC n'ihuriro ry'igisirikare n'umutwe wa mama 23 muri rusange bahatanye n'igisirikare cya Congo FARDC. Imigambi ikomeye y'uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC n'ubundi ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa mama 23 bakayiburizamo, dore ko bivuga yuko imibare kwizanisha 85% ku rugamba harimo icyitwa FDLR nyinshi kurusha abandi basirikare ku mirongo y'imiri ku rugamba rwabereye Nyabantu ku musozi wa Nzibira, nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ni ikibazo gikomeye, abaturage batuye Iminembwe, abatuye Rugezi bararira bavuga bati leta Kinshasa iratujengereje, aba FDLR baratujengereje. Ni mu gihe ariko President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo we avuga yuko bimwe mu bikorwa n'abawazarendo bikorwa n'aba FDLR nta ruhare aba yabigizemo, ariko nshuti muvandimwe mukunzi w'ikinyamakuru cyacu nagiye mabwiza ukuri ko ibiri kubera ku butaka bwa Kongo byo ni biteye agahenetse kandi n'akabaro gakomeye ukurikije isura biri gukorwamo, aho bigaragara yuko leta ya Kinshasa yamaze kwizera yuko bamwe mu baturage batuye mu misozi y'Iminembwe abenshi bose babaye bafatanya bikorwa mu mutwe wa 23, bikavuga yuko ariyo mpamvu leta ya Kinshasa igaye ibitero itarobanuye, ibi byitwa genocide bivugwa ku ruhande rwa AFC 23, ivuga yuko ibyo leta ya Kinshasa iri gukora na FDLR bigize icyaha ndetse kandi byagakwiye kuba bishakirwa igisubizo. Nubwo biri gukorwa, ariko guverinoma ya Kinshasa yo iravuga yuko yemera ibiganiro cyangwa uburyo bwa diplomasi bwo gukemura ibibazo hagati yabo na mama 23, ariko mu mboni zacu ndetse kandi no mu bigaragara mu bimenyetso biragaragara yuko guverinoma ya Kinshasa uburyo bwa diplomasi nta kibari kubutekerezaho cyangwa kubuvugaho mu buryo bwo gukemura ibibazo byose biri kubera muri iki gihugu. Nshuti bavandimwe bakunze akadasohoka, rero ni urugamba rwongeye gukomera ndetse kandi ni urugamba rwongeye kuba iburizo ukurikije icyo situation ihagaze. Situation ni hatari sana, ibintu bikomeje kuzambanetse kandi ibintu bikomeje guhindura isura, Amakuru ya nyayo, FDNB iracyategura abasirikare mu kigo cya gisirikare cya Bururi za Cibitoke, baracyategurwa, abasirikare benshi baracyahabwa briefing z'uko bagomba kugaba ibitero simusiga kuri ari gutwa mama 23. Amakuru ya nyayo nuko FDLR hari na bamwe mu basirikare bamaze koherezwa mu bigo byinshi bitandukanye bya gisirikare bya Kinshasa mu rwego rwo kubongerera ingufu. Ibi bitanga isura ibibazo bikomeje kugenda bigaragara mu karere, aho hagati ikibazo kiri hagati ya leta Kinshasa, leta y'igihugu cy'u Burundi na leta y'igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bihugu bitandukanye byo ku isi. Bavuga yuko leta Kinshasa ikomeje gushyigikira FDLR, ibingibi bishobora no guteza ikibazo gikomeye bikarenga kuba mama 23 ihangana na leta Kinshasa, ahubwo ibi bikavamo ikibazo gikomeye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba cyangwa se nka Afurika muri rusange.